Kenega Mas Bakhuid, yang terwana ke pentah, I Varsia Sara Amerika Kongor, I Bandai Puleno, Syabu Pandeswar, I terwaru ke pentah, I Elma Suting, Ba Inyo Ejing Kau Jingkia. Saitjaiñ, kanamba laispa lai pusau, laispa lai pusau. Hang ni ngia lum ngia kemen ha utrai ban ai la kangu la kadem ha duan. You play traiken ra unong bo unong thao uba it basumar yangi. You play traiken ra unong bo unong thao uba it basumar yangi. Ngilong shi para ha utrai Jesu Christ jing I jong utrai ayangi kante song utrai un sapyang hon jing le ki jong I ladang ia it bat ngima utrai un sapyang hon jing le ki jong I ladang ia it bat ngima. Haga kertengupa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinge jong utrai jong I Jesu Christ. Baka jingid jong blay, lambal ka jingusul jong men sim Bakhuid, kindon ringad batpi baro. Ringad batpiru. Ko himen ko para, tongin kubur bangi longki nong pop, nang ban lo kabalakre balayam yaki jing maya Bakhuid. Ngapla. How blay badan bor baro, hafi ko himen ko para, bangale po shibune, daki jimber card bakakti, daki kam, daki jingleklet, daki jingle palajunga, daki jingle palajunga, daki jingle palaj bakrao e junga, namagata ngakapat e kamaria Bakhuid, kabay sa kathesati, yaki angal bat kirikut, badapi ko himen ko para. Manduay na kapenta junga, how try blay jungi. Ublay badan bor baro unisne yangi, badiyan dalamab yaki pop jungi, unyalam yangi shaka jungim bam jukut. Amen. Try kenrat ko blay isne yangi. Try kenrat ko blay isne yangi. Cristo map ko Cristo rap ko nong penim jong I penim yangi try kenrat ko blay isne yangi try kenrat ko blay isne yangi Cristo map ko Cristo rap ko nong penim jong I penim yangi. Tongin ya duai ba ka jinge jong me ko tra ngi kirpad kanaid barabor hakmat jongi bad kanbud nadin jongi bad bakhan pen long yangi barabor kibakur jingmut ban le ya ka baba tau try jongi o Jesu Christ kun jong me ubayim basin sharngat me
ha ka jingalong kawe jungamen sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Ba ublay jong utray jong hi u Jesus Christ ukpa jong goburom un ai happy ya kamensiam ka jing start but ka jing pen pau shai ha ka jing itu ya u but enda la pen shai ya ki khmat ki do no jong pi pin dup tip ka ei kata ka jing kermen sha ka ba ula khot ya pi ki ei kita ki spa ba jong ka jing yo pateng badan burom jong u ha ki rikhut but ka ei kata ka jing krau bom la thau jong ka bor jong u hangi ki bangej kat kum ka jing trei jong ka bor ba krau jong u ya ka ba ula pendap ha u kris men ba ula pen mi pat ya u na ka jing yap but ula pen shong ya u hala ka kti kamon habeneng halor baro ka bor sim bat ka itiar ka jing klan bat ka bor sensyar bat halor ka kerteng baro bala ban ai om tang hakani ka juk Henry hakajuk ban sawanru bat ula pendam ya ki baro hapo ki kejat jong u bat ula thung ya u ukli do halor ki baro na ka benta jong kabalang kabalong kamet jong u ka jingpura jong uta uba pendap jana ya ki baro kaktin jong uterai Kasampra kanamba jingwai rius pa prapuwe. Kanamban rius pa prapuwe. Kutrai jong ikersen jong mi kat no ka long ka ba pelaha ka persei baro mila kentiu la ka burom hadu ki beneng shajong ka jing krau bo jong mi kutrai halor ki beneng kalong kutrai jong i kerteng jong mi kat nu kalong ka ba pelaha ka persei baro nar miang shun tur jong ki kun lung mi sei ka jing yaro Knang ban pen ngap telit Ken riang nong shun ban pen lingo Kutrai jong i kerte heng jong mi Kat nu ka long ka ba pelaha ka persei baro Ka beneng ngak mi ubnai ki klur jin thao ba mi labu u ei u briu ba mi ken mau ba mi wan jungo ya u Kutrai jong i kerze heng jong mi Kat nu ka long ka ba pelaha ka persei baro. Saitjaiñ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tu syarai batulong gibalakloy na bapimtip utray jong pi unwan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utra yundon ringat batpi Ringkat bapiru, kajimbule nak gospel Bakhuid katkum ulukas kaburam hami kutray. Ujisu ulaong harakisinran Ngawong happy kad ubapla yanga hakmat kibriu ukun ubriu ru unpla yau hakmat ki angal ublay
Henry Yauta Ubalen Yanga Hakmat Kibriu Yen Salen Yau Hakmat Kiyangal Ublay. But Yauta Ubakren Persha Yaukun Ubriu Yen Dang Map Henry Yauta Ubabein Persha Yau Mensim Bakhuid Yen Yam Map. Te Haba Kiwan Yalam Yapi Hakmat Ki Synagogue But Hakmat Ki Nong Senshar Baki Nong Bishar Wat Kuslai Shapang Kumno Ne Ayu Fin Jubab Ne Ayu Fin Ong Namaru Mensim Bakhuid Unsa Hikayapi Hakatahi Kapor Ayuba Pide Ban Ong. Ka Gospel Jangutrai Kajiro in Chris. The Gospel passage that we have just heard, Jesus reminds us, those who acknowledge me before others, I will also acknowledge them before the angels. How gospel bumda kasngi ujisu penkenmayangi baladangi pla ya u hakmat kibriu mauru un supplyingi hakmat jongblay. Jesus also says, those who do not acknowledge me before others, I will not acknowledge you before God and His angels. But lada uta ubalen pat ya ujisu hakmat jong kibriu ujisru unlan yangi hakmat ki angel bat ublay. We all of us very easily profess that we will acknowledge God before others. Bunsien nguju ong bangi plab ya ujisu hakmat jong kiway. But we fail in our actual situations when we are called upon to acknowledge Jesus before others. Henry haba ngiri ban plasha sha ya ukres hakmat jong kiway kibriu bunsien ngilen. We say we are even ready to die for Christ. We are ready to suffer martyrdom for Christ. But nguju angru bangi kloy banyap nakabantao Chris banyap martir nakabantao Chris. But there are times we feel shy even to make a sign of the cross as we pass in front of a church. Henry don ki poru bangi le ran wat ban le e kada kading pna wat teng teng bangi ya lingba kaging mani. Or say a prayer before the meal when we are seated in a restaurant. Lara bat ngi syang teng teng ru haki restaurant ni haki dukan sya ngi le ran tang ban dua shwa kajing bam ban bam ru. Because we feel shy to tell the world that we are Christians or we are Catholics. Namangi le ran ban yo thu e kapathe bangi long ki Kristan ni ngi long ki Catholic. We may not be denying Jesus. We may not be denying Jesus at all. Ngi ngi namlan yo Jisu. But then when we listen to people who speak against Christ, against the church, and we don't respond to them at all, it is almost like a denial. But teng teng habag ngi sngol ki brio ki kran persha ya kabalang bon sien ngi shus ngabjar kalong kumbangi len yo Jisu. We as Christians have a responsibility to respond to people who speak against Christ and the church. Kung ki Kristan ngi dan kajin ki kli ban juba ban pensha ya ki brio ki bakran persha ya kabalang. So when we remain silent in such situations, it is a sort of denial of Christ. But habangi ngabjar hakum kini ki khep kalong ba kap ngi pen I kata kajing len jongi yo Chris. Denial of God also includes when we say, I don't believe in God because of these reasons. But kajing len yo Jisu kalong ba ngamnget yo Jisu ngamnget hau blay na mar kini kidaw. And we deny God when we say there are different ways to reach the same God. But ngilan ro yo Jisu hakabangi ong badan shibon kilat kilenti ban poi sha ublay. Sometimes to make our other members of other religions happy, we say they also will be saved by God, and God has a way of saving them as well. Or this is also yet another way to reach God. But ban kemen ni kiway pat kinyam ni ong ba kedan ka jo kalenti yangi ban poi sha ublay ni kedan ro kiway kilat hakajo hi karukom ban poi sha ublay. There is only one way to God, that is through Jesus, because He says Jesus is the only way to the Father. Dan tang kaway kalenti ban poi sha ublay, but day tang ujisu na ma ujisu lang kalenti sha ublay. So when we say that there are also other ways of reaching God,
it is a sort of denial of Christ. Because Tilada. Jesus is the only way to the Father. Tiladang iong badan shibun kilat kilenti ban po shoblay kani kapan I ka jinglen jongi ya ujisu namar tang lingba ujisu hingila ban po shoblay. And the second part of the gospel, Jesus says, denial of Jesus is a forgivable sin. But then denying Holy Spirit, denial of the Holy Spirit, that means blaspheming the Holy Spirit is an unforgivable sin. Bat hakabenta ka baajong ka gospel ujisu ong baladang ilen ya ujisu endang map yangi hindi ladang ilen persya yung mensiyang bakot anam map syu. We might wonder, are there any sins that cannot be forgiven at all? Ngilaban perkat hatu kidan kinu kipop ba amla ban map. The sin against the Holy Spirit is an unforgivable sin, not because God does not want to forgive. Kapop persya yung mensiyang bakot kalong kapop bamla ban map. Mday namar ba ublay ujisu umla ban map. Now, what is this sin against the Holy Spirit? Kaya kani kapop persya yung mensiyang bakot. Now, it is the responsibility of the Holy Spirit to teach us and to convict us of our sin. Kadai kamram jong mensiyang bakot ban hikayangi ba ban pensyaya ki pop ki jongi. From time to time, Holy Spirit sends us invitations to repent and to get back to God. Nakapor siya kapor mensiyang bakot ukhat yangi bangin kala ka bamot bat ban pai show play. He testifies to Jesus, and through his teachings, Holy Spirit invites us to repentance. Usaki nakabanta ujisu batling ba ki hikay jong u mensiyang bakot hikayangi ban kala ka bamot. And each time we deny this, each time we say no to this invitation, we become powerless. Man kapor bangi ong ya kajing khot jong mensiyang bakot hakata kapor ngilong kibre kibam don bori ay. The voice of the Holy Spirit within us becomes feeble and feeble each time we deny his invitation. Man kapor bangilen ya mensiyang bakot kajing khot jong mensiyang bakot kanang telat hak kajing kajangi. So denial of the invitation of the Holy Spirit is it's a denial of Jesus himself. Te kajing len jongi ya mensiyang bakot kalong ru kajing len ya ujisuhi. So in a way, denial of Jesus is a blasphemy against the Holy Spirit. But kajing len ya ujisuru kalong ke kabangilen ya mensiyang bakot. So now each time we say no to this invitation, it is a blasphemy against the Holy Spirit. But man kapor bangi ong ya kajing khot jong ngidang len ya mensiyang bakot. Now till the last moment of our death, the Holy Spirit keeps giving us this invitation. Hado ka klip mat jong kajing kajangi ha kajing yap ru mensiyang bakot udang yai khot yangi. God will forgive all our sins until the last moment of our death. Ublay map ikipop jongi barok wat hakakanta ka bakado jong kajing jongi. Even till the last moment of our death, if we keep denying this invitation, that is exactly the sin against the Holy Spirit. But what ha ka klip mat ka bakado nadangi yai ong ya kajing khot jong mensiyang bakot kani kalong ka pop persya ya mensiyang bakot be kajing len yu. So such sins are not forgivable, not because God cannot forgive. It's because of the stubbornness of our own hearts that we invite this punishment upon us. Tikum kini kipop ginamla ban yo jing map amday ba ublay map yangi henday kadi kajing mutalap jong kamensiyam ka jong yihi. So these are people who have no desire for forgiveness, people who have no desire for repentance at all. That is a sin against the Holy Spirit. But dan kibriya kibam dan kata kajing trang ni kajing mon ban map ikiway kaniye kalong ru kapop persya ba kajing lan yung mensiyam bakot. Saint Peter denied Jesus 3 times. U Petrus bakot ulan yaw Jisu laisian. So it is denial of Jesus, a sin of denial of Jesus. Kaniye kalong kapop persya ya Jisu kajing lan yaw Jisu. Yet we find Jesus forgives him. Hang niye ngilap bang yaw ba Jisu urang map yaw Petrus. Jesus looked at his face with his mercy, and that is where Peter repented of his sins. Jisu upet yaw Petrus da kajing isnay. But de hangta Jisu map ikipop ya kajing lan jong Petrus. So all the sins are forgiven provided we repent. Baro ki pop ki sang laban map no Jisu So ladangi kala kapamod. if we keep resisting this invitation and remain unrepentant,
then that is a sin against the Holy Spirit. Bat lada ngiyai le mutlap bat bangidang ong em ya ka jingkhot jong uji suban kala ka mot ni mensiam bakhut kata kalong ka pop persya yang mensiam bakhut. It is unforgivable, not because God does not forgive, rather because we remain stubborn at our heart. We remain against this invitation of the Lord to repent. Kade ka pop bamla suban map namar umdei ba ublei umla ban map hande kade ka jing mutlap ka jing le palat ka jongi. So today is the right day that we can listen to this invitation and follow this invitation of the Lord to repent of our sins and get back to God. Bat hakani kasi kani kalong kasi ka badai makasi ka babyang bangin ngap ka jingkhot jong mensiam bakhut man phai show blei. Let's promptly respond to the invitation Holy Spirit gives to us every day. Tungin ngap ya kita ki ngin ngap mabangin ai ka jubab yang mensiam bakhut da ka baong hoot mayaman ka por ka jingkhot jong u bangin kala ka bamut. Ngangit how blay pa badan bor baro unong tagab nem bakha kindu but how Jesus Christ kun marway jung utray jungi ya bala kun nam sim bakhuid ya bala khana kamaria tisoti ya shale be po Pontius Pilatus la sana nai u ya latabiu la yashkriya hagsmi kabala mi pat ikbayap ulake shabne bishong shukman blay pablo bo baro nang tauan pagdishar ki beemet ki bayap ngangai hau mensiam bakhut ha ka balang katilik bakhut ha ka jing aslok ki riu khut ha ka jing ma ki po ha ka jing mi pat ka do ha ka jing imbom chikut. Amen. Spaisyong kanamba laispa prapuan laispa prapuan. Na lingkastem uso badabdo dag jong ka jing I jong I na lingkastem uso badabdo dag jong ka jing I jong I shim kutray shim yaki Ngi ai ti lut ya la di shim kutray shim yaki hati jong mi ngi ai ti uter wan na uding ken dak jong ka jing I jong I Uter wan na uding iken dag jong ka jing I jong I shim kutray shim yaki ngi ai ti lut ya la di shim kutray shim yaki Hati jong mingi ai ti. Todo ai ko para baka jingni a jong abad jong pi kan long kabab diang hun how blay upa badan bor baro. Tu try prem jing kanya ti jong pi nagbanta ka jing ro ko buram ka teng jong u ka jing mintoyingi pada ka balang bakhut jong u baro ka we. To ai hangi ngok ko try ngi kerpad bangin shakri daka mensim balai fluid lengba ki janai jong me namba daka jingei papen kuid jong me yangi yen pen kuid yangi dakine hi ki jingmaya dakiba ngi ai ka jing shakri yame dau Chris try jongi. Amen. Try undon ringad batpi Ringkat bat piru tokindu yala ki donud gigantiu ki shau try Tongina ingo yau try ublay jongi. ka shong hok bat kadai. Dash shakalonga bashong hok baka baday
kai deti jongi baka jing penim yangi ham man la kapor baka chaka banaingu yame ko pa Bakhuid tam leng ba khun bayid e jong me u Jesus Christ taktin jong me dau ba mala to ya ke baro ya uba mala pa shangi kum unong penim bad unong sispa ubala long do dau min sim Bakhuid ya ubala ka na ka tesoti khatba udang pendapya kamon jong me ud penyo hame ya upad Bakhuid ula pia lakakti haba ula shashitom nang ba un bathang no yaki saite saitkum jonga jingyap ud ba un pen ba ya khabor jonga jingmi pad de damar kata ringat bakhi angel bakiringuit baro ni panbene ya kaborom jongme kadbala kawe kasur ni ong Bakhuid, Bakhuid, utrai ubleikipan, breng perthei sawada kaburom jongmi. Hosanna, Hosanna, torwa ublei shadrong, Hosanna ublei junon, en yaro yubawan, haka kerteng utrai, breng perthei sawada kaburom jongmi. Hosanna, Hosanna, torwa ublei shadrong, Hosanna ublei junon. dash shamelong Bakhuid ko try katame jonga jinguit baro namar katangi kripa diyame tu pen khoit pen kandang yakine ki jingdarwa jongi dagaba pha yaw min sing jomme kumga umjer halor jonki bagin khilla long yangi kamed bakas nam jong try jongi o Jesus Christ ha ka por baladino yaw badalak mos ngoba ula priyang yaka jing shashitom ula shim yaw pu ba dakaba aingu yame ula kriya yaw bad ula ai halakisin ran u ong toshim ba to bam na kane pi baro namar kane khalong me junga ya kaba naiti na kabinda jongpi ha kajuka rukom yanala yabam ula shim yaka kuri bada khaba aingu biang yame ula aya ka halakisin ran u ong toshim batudina kane pi baro namar kane kalonka kuri jangas nam janga janga judang badmai badbam jukut ya kabain yan pen bina kabinda jongpi badna kabinda ki babun na kabinda ka jingmap ya ki pop tole ya kane ben pen ma yang ka jingmaya janga jingeit Katasin bangi bamyuneupu, bangi dinakani kakuri, ni pendra kajing yap jong mi kotrai, tarhadu namar kata nge ke bapen mandaya ka jingyab baka jingmi pa jungu nitwa hame ko try ya upu janga jingim bria ka kuri janga jingpenim nida aingu waidam namar me lanyuyangi ki badbani hakatmat jungme badban shakri yame dagbas ngurit ngi kripa yame ba ngi ki ba yabinda hakamat bakas namu Chris ngin lo ke balapnya telikawe daumen Bakhuid तो कन माँ को ट्राया कबलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हा सतला कपरते मतलब पंजनाया का जिंगीद रिंगा बद उ फ्रांसिस उ पा Bakhuid जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी बद बारो किलिंगडो तो कन माँ लमरू यखिमन की पारा शनरांग बद किंदे की बला योथिया दाकबा करमन याका जिमी पाद
Udia baro ki balaklat no haka jingis nei jongme. To priyang yaki shaka jing shaikakmat jongme. To isne yangi baro ngi kripa diame. Baringa baka Maria te soti Bakhuid kakmi jongublei. U Joseph Bakhuid u korin jongka. Ki apostol Bakhuid bat baro kiring kuid. Ki balapeng sungai bayame pateng la pateng. Ngin lo ki ban babit bang yo bendalem haka jingim bamjukut. Udbangin yaro bat bendon borom yame. Dao kun jongme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan lo kami uplay upa badan bor haka jingelo kami jungmen simbakud baroka buram baka jingero junom la junom. Amen. Kumbala hukum yangi dau nong penim. Betul kumbala hikayangi dagak timble nginu deban ong kopa jungi ba bening kalang Bakhuid kateng jongmi kalwan kima jongmi kalang kamon jongmi hakan daw ba bening to ayang inventar jungbam jongmi bala kasmi batumab ingi keringkang jongmi kumbang irui mab ibalas ni warwayalam ingi syag jimen shoy henrei to pelai ingi nagbasni. To pelar yangi ngir kripad ko try na ka jings ni baro ha ka jings bun jongme to wai jings suk jings sang ha kis ni jongi nang ba da ka jingira ka jings ne jongme ngin lair barabor na ka pop bangin yo jinge da na ka jing janjar baro kat bangi da ngak mi lindi ya ka jinger men Bakhuid baka jingwan par jongnong penim jongi u Jesus Christ. Nama kejongmi kalang kahima kejongmi kebor kaburam junom la junom. Ko try Jesus Christ me ubelong haki apostol jongme ka jingsu nga ye happy ka jingsu jonga nga ai happy what paid yaki pop jongi henry yaka jinge jonga balang jongmeudha ka jings bun jongme dwai haka yaka jingsu baka jingya telikawe katkum kamon jongme mame ubaim badbasin shar junom la junom. Amen. Kajingsu ko try kan don barabor ringat bat pi Ringkat bat piru. tagin yatruba yakada kajingsu ibeha ibepa. Ku kun lang bro jong ublay me bakin not keep up kapertay dus no sin ayangi ku kun lang bro jong ublay me bakin not keep up kapertay dus no sin ayangi kun lang bro jong ublay me bagin no kipop kapertay tu ajing suk yangi. Hak mi ukun lang broad jong ublay hak mi bagit no yaki pop jong aperte sukito yaki belakhod shaka jingwai jong ukun lang broad and
Tongin yaduai Ngi kerpadrit yame ko kindrad ko trai jungi Kuma bepsa yangi daka jingbam Jangamet bakasnam bakoi tham jungukun jangme Kumdaru to penlong yangi ki nongya binda Haka jinglong blei jungu Ubayim sinshar jinom la jinom Amen. Utrayundon ringad batpi Ringkat bat piru. Ublay badan bod baru nisliyangi upa badukun badmin Bakhuid Amen. Kilesuk kamas kalawai Ngis ngawu yaw blay. Kanambar arspa ndupuwi. Arspa ndupuwi. Sngap angel kirwai habne laki duita rakiten surbat yang kashlei keleng siembak rakirwai yaro laudati 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 Maria laudati 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 Maria Rai risama pi benriu Rai kmen langki serapim Yakak miki jad benriu Med men sim la shim shabne Laudati, laudati, laudati Maria. Laudati
Laudati, laudati, laudati Maria. Kabramok pabra hukun mamsi makut. Kumba lalong kubam lingkong kumsut mentap barabo junom la junom amen. Kumare ko kami jong jing sungolam. Wana kapenta sungi. Hagtang pabra hukun mamsi makut. Amen. Enero Jesus Christ. Junom la junom amen.